Tuni khôn rằng GMFDI to kisai chung chang thua holim na ana bol ke roitin tuni khôn angai nom nomin ngai tan thin angai nom lo pa nu in ngai da tan te tin tuni khôn atheng sana ka hin se nei Theologian ahilawale Bible sim alawale pathin tu sei nahi le pathin tu sei thimin midam hin adu da gamtin isevin phunjivin he choyang chu GMFDI support na GMFDI thu ki sei ten ngai nom lo ma ma hi jivin hi ai le thu ta ki sei he ho chon thip hin henen angayovin agi si theyong agi si da po in angol cha cha aching lo cha cha gel sau lo hin kho lunggel sauding gel lo ho cha cha hi video ki sin chunga jong comment hoi lo bol nom hi jivin hi tuni khon koima dem na sei si na tuni changen isim povin agam sunga thil dan igam sunga context alawale phat dungja thil thung ho isei naw a hin ke yong khat ve te nga le nang yong khat ve te nga le mi yong khat ve te nga le heti a chu ichung thu ai lawale thil a phat dungja situation dunga issue ho ki sei ji bovin hi chi a hin koima ki dem na hilo hi chi chanar hi hito ki hana hin tuni khon GMFDI isei no mu chu ipi ham ita le hem Theologian hona sata akidem thu akiza in choteng ta le gal akichai tai itivin ipeng peng jing win ai le tuni khon gal ahung so sangin hitabang ho thu aumin choteng ta le adang thu isei ho ngaino umlo ta ho hi chhoi tuni kha hin atha bia hi igyal do akinomin hi hi chela ama sapena isei nu mu chu ipi ham iti ala hin tuni khoin gal akichai tai itivin ai lo le gal he tapoi pathini gal zona ipitave gal eizo pitave gal sat ngai tepo adu da gamtin isevin ai le tuni khon gal ahung umin gal chu kichai lo lai ahung so sangkinin at mi izam kha itivin ai le wale hiti chon in lo ki hal tu chunga yong isu pi ho kho ke song lun kho salaries langa in kha na hong imodewin hi chu hoi lang gal ki chai ham isei no mo chu gal aki chai tai itiva ai wang ani ni agal apuna athi oma chuteng tale tu chung hot wang video ho hong viral tu chung tawang in le lo kyal isu pi ho hi chi ha asa gen the athu no ahung ki hi ege la le hen lungnat ombe se jingin hi chi langa gal aki chai tai ti ho chu ilung mi nai ahung kilangin atha be lung han om le jingin hoi la ham gal aki chai tai inati o ipil ha gau thing ham na hitabang ha gau thing chu ata tai la sona ana khoding tuni changya hi gal ezo pi o hi tai ki ti chu kipom ding hen hi ti ding akhe jana koi man tuni changya GMFDI kipom lo hi ti khatna aki sei do no me gal aki chai tai itivin tuni kho atha bi a ke ma ta ong kalung tham khat iti sei ding ham kalung hi anum po in mi tampilung ana in gal hichi isu pi ho ke song lun ho in hung khala ka gyal do ma sa pen chu GMFDI ten gal aki chai tai ti a ana seu ju na satan ka gyal do ma sa pen ne igen te a sat lai ta wa hi banga gal inei lai ta wa hon gal aki chai tai itiu chu hoi lang ham ina seu ju tu hin atha ben hin phong do itin hil che na bol te ka ti no me ne gal ho hi atha be ong so something la hin GMFDI ho na satan ka gyal do ji in thu ki sei lak so he agui lung khat cham pon kapna le ji ne thui le ma ipan dan he na sa ta akipuna le tu lai gal le tu lai ta mi ban bolding sit and protest toding rally cheating politics nam line pa adu da gam tuna ibui jing lai ta ba atum ta lo aning khat langa ichi GMFDI te mi asi si wa ato mun wa pathin se wa chei wa athu se sa pathin wa cha na to apudo lo hi chi nup le gal ki chai tai gal bol ati pau hi chi na sta e gyal lo sen kalung a hang he jing lung han om he jing nei na ho tuni kho a ki pa ta na taw the ujong hi tuni kho a rally ball ho sit and protest to ho namlam kai ho politics leader ho volunteer ho nam sipai ho nupi ho nunga golang ho ji a num ta na khop the hi non gal ki chai tai mo ti hi ven koi gal ki chai mala tua hong ki seil ho cheng chu ana to pai thawen lang egam le inama ning pan la daw le koi gal ki chai mai la hi chi na naw pathin na ho naw kui pathin ho mala na po ke do na po za adi o boy ne gal mi te in na hun bulu ventin hi chan ge din mun chu
ume hin na hepa povin he chi a hin tu chung isu pe na sata honggen theina chunga hin gal akichai tai ti chu hoilam ham ti hi atha ben kalunga ahong kilangin po na om the jingini kui gal ki chai mala I thi chai lo bu awa ne hi chung cho na jong hi chi chu thu chom hi ta hen lang le GMFDI te in na sata in tu lai ta in Theologian ho dem na article chat chum akamu jingin ami asa chu chanin akisai nom point head sai hi chi GMFDI a chi lo ho zo si khu pathin na tong lo ai la vale pathin thu di ta hello ai la vale til thu di thu ta choi lo pathin ho lo dan igel je win hi chi GMFDI chi ho bo bo hi ingai sang win GMFDI chi ho bo pathin ho bo pathin ho di ta mo dan igel win hi chi nan a chi lo mi tam pi tu la yam Theologian ho loi ai la vale adang na pastor ho loi yutuma el ho loi jong hi na stand dem na ibol lovin hi chi lai ta na stand ei tong khain lungna om la jing ni a khat na ise hi article ki mu chu evangelist so neo pastor on ho pastor solar ai la vale ke ma jing ta jong hi khat ve kamin hung kamin el go len ai la vale ipya go len ki ta hung ke se ya kamin ho na sa ta a hung ki sei ke ni adang dang ho ipipam kui min hom na sa ta ki pha hin amin cha pha lawa nga su Theologian ho alawa bible sim ho pathin thu zila pathin tu se ya yut ma yut GMFDI dem na bol ho jo su sei si na za pi na min ani ga me ta ni hitabang hi chung chang ho a ki dem na alawa le mi sei si na ke bol hi koi pathin ho mala koi pathin to ho mala pap ke hol bet hi kha du hi ti za om the jing hi hi chi GMFDI chu asil aphat e hon sei thim jong la hen asit chu mi zo sin ke so ke hi a chi ho jong chu mo a film khat a ke vet no ma tamil go thang ho and fighting a hin bola ai le wala film nom ta hong ke tho actor min thang ta tan a hin tho wa hi chi film a ke vet nom ban tho film a ke vet nom ta banga ho a gel wa hong ho yong chu a hi bovin hi chi film ho ta banga vet na phar su lut sanga thildang ibui piding za bui piding he ativa hong lo hoyang chung kit lo hi chi kala I he thim dio hin hi ti a pastor na tong za chum ke dem na hi chi hi e ho in di I ke sa wa hi chi hi idem te ba e ho dinga khat be tin la pa ki po na hi ding hi Theologian pastor ho igam su inam su ma thagaw la ma dinga khom pia ini o hin ai la amon thudi thu ta sei pa la thu ngai nom ke lo chu lam kai khat thu ini lo tina a hi jeng hi hi chi a hi e ho in jong atha bya igyal de oi hi chi GMFDI chung changa kidem na na sata ahu umachan bazal dung la chi jong le mi tam pi in evangelist ho po thu sei anangai jiven ama ho hi epiha ama ho Theologian ho ta ina ai chi he na la sam ho ta ina hi igam su inam su bo hi ta chotin te si nu naw chpangi ilhem la tawin amon holip num nan anei tawin hi chi igam su wan na len ta hen po na wang aum le jing hi chi GMFDI chung changa tuni kha isei no mu chu ipi ham itia la hen poini tabang chu isei ohin GMFDI pomlo demji ho Theologian ho pastor ho yutuma thu sei ho na sata in go na alawale dem na evolvin steng ta le gal akizau tai itivin tuni kho in alawa zani vel dunga kui gal ki chaimala isopyo ke songlon ten na sata in la lo akhal ken in hi hitabang thil hoi kamu a ka vetna ka ngai to a hile GMFDI thu sei hi khat sa adi om lo dan ai lawa agui lung lo dan hi kamu sin nasta en kapuna en kalung a hang ni china hi hi video tu ni kha isiam hoi e ho lung harm nang ki chai ding hi lo oi e ho si ha wa ki chai ding hi lo oi ke si ha wa na ki chai ding hi lo nang ma ta nong ki gel a nang ma ta hin kho hi na lung gel na ngai to na hial to ka chu hi thei chom de lo ding hi chi na hi thu mo se loading pulpit chung ham alavale mun khana stage sunga performance e bol na ithu se yo si min amen etia e support na hosan ole oi bha mihim o bp o ke thong lewa e support na organ kho ingai nom wa alava hi chi kho agin mana kho mi zo si ithu se hi adi dana agel ham ti hi lungput inei lo du ithu se hon so hi chi ja hin
GMFDI hoi vet na le pulpit chunga ding do to bo ami pi hon be pi wa mo thanu jing dan wa asei adi ham adi lama he thim do kho mai I gam ta be ni hi chi ka la hi atha be I hon jong I gyal di oi Theologian ho pastor ho reverend ho dem po hite chuting ta le gal jong akichai tai gal ta po e gal sar ngai poi pathinin hilai mun hi na gal sat na mo he ati hung vin te mi ki ko ngai lo galong bol po te ti lo ding ai itaw diu galong isat diu chuting ta itaw na mun jong chu amun chumun thing adi ta lagau thing chen adi ta hi ding hi ham hilom teng I fol kit diu angai ni tuni fo in itu sei ho ai lo vale ithil bol ho ingai to ho hi ivet vale hen igam le inam udin mun hi ka ven hi le khat cha ki to pon ka po nat be se na yi tu ka hin se hin gale to lai sanga alwa mithi zapi thi tampi jing lai wa hi a cho ka po na poi ka ti nai po hi cho sanga ka po na chu GMF dia lagaw mang thai hoi ka po na nasta ka po na le nasta po na mi langa isu pi mi jam ha gen thei ta gale to la thi amo anu chama pathin awa chaiwa pathin ho wa gal poi gal cha ta bol pa ho he chi hu na ka sale ani mi dang chun tawno mana seong sei thoa anna yong atoin e hon wang GMF dai ten wang sei tho se sai bol vi ana to ni podo opoven aile amuna chi lo ho chu dem nan sada epi hi chi ka la hon na saten e tong khale jeng ni idi mo naw khare chuting ta le Theologian hian lang pastor lang pathin tu sei mo hi jong le mim khat hi Christian ho zo sin ki ta na ai la wale gun chun ho hi inei dio tudi tu ta hi igp ngam de oi nam lam kai ho hian lang society ho bung sung zathang iza kaya ina to na yo sai ki ta na nei phapanal ali nevin he chu thil phai e china hi tudi tu ta hi tu ni changa thu pathin tu chen hang san ta achi pi wa thudi thu ta ase hi thudi thu ta ase hi ingai nom lo I phun ji oi tu sim khat na chen ivet na le hen hi ti khat hen akimo he Adolf Hitler chu he de oi hi chi Adolf Hitler mit ha hoi lo chun hi chi phal ama khanga chu ho hla cha ho ti chu Martin Niemöller ama ho alwal adang ho lai chun nasata na tong khle jing ni hi chi Adolf Hitler mit ha hoi lo chun ho hla cha Martin Niemöller chu hoi lo ta avet wanga chun Martin Niemöller ama mi hang san ta hin ama han san chun neu cha nong chon sa pon ni aman German te vetup dinga hi ke ho pakai hla cha ho jong pathin e ngan sio hin nang na hin ko hi jong le hi chi kingan si na hi ka komawa ko na e la pi zo lo di hi anati hang san ta hi Adolf Hitler mi tampit aki cha chu he chi pastor pa pathina tong pan koi anaki cha ki cha na be hela anu aninga an ho he chi aman Hitlerlin lung hang ta hin he chi pa ja na da la in chujan ni la chun Niemöller office pum pi hi ana su sivin chumana chun bom khat jong hi ana sep wir akiti ne chujawa chun Niemöller in Berlin ho ina pathin thu ana seyin pathinin satan hi atha thang tai tu yan thil so hi patep namasa hi ana ti ni June 1937 in Niemöller chu anaki mantan akum kit February a athutan din songkul thim khana hi ana koi tawen ama daunan type a kitat ibiha le kha khat le khape som le li a kisun akepi lu ta ja chon a hin khogia ki cha ta hi anai ta in a thu ki tanding jing ka chen sipai jalam kai kha in a hung pui da in leinoi thim zen jun lampi a chon song kula ko na hen nazi ko chan chun amani bo akithon thane ti chun ana pui pe akiti ni hichelaya Niemöller chu alung thima hen ki chat na adim se nen leinoi lampi a chu episode ding a het lo in adip cha le jing nei in la chu tabang mona chu ola ki sei ogin khale azan ipi ki sei hi phata hi angaya hi le pakai chu in sang de ta tabang hin midi edam azam lut in hoidam selin akisial the atine he chi chu avela he chi thu akise aza apha na chen phata angai le sipai alhon bi pa ana sei zo an he ni chu zo apa chen Niemöller ki chat na zo si pum bein abin lungmon na thi ta anei tan akiti ni
ichi thusima pakai hacha di ta le ki ta khanen chulaya ki char ta mi kho le gimnei ta mi zo shin an ki chat hit lal masang ji nga jong chu ki chalo hela adi asya adin pi hi tu lai khang Christian hoding a jang kilna thei ta khare pathian la cha ho go helovin mi nu mi pa chale cha te koya kai hi jong le pathin engan sinau hichimuna dio thudi suta ichi pi di oi hichi tu lai pastor kon khan achi pin pa cha lom the jin pastor kon khat di yong chu elova pathin tu se kon khat di yong chu mai pho long ki thoi so yong chu chom hitale tuni khwa thudi suta achi pa in nam sung thu se hian lang politics thu se hian lang GMFDI thu se hian lang adang danga hamna edi thudi suta se yong hi gam so mi chon na sata ipa cha ven hechilaya hitlal thusima ki se pastor pa than thakhat e ni hichi thudi thuta hi ithi ping am do thing le ya thing per gi chonga ya epo do do jesu christian thudi thuta ana thi pi hin thing per ya ana po do ai hichi hi chi pi jom jing ni pathin e de oi hichi igam sung wa pathin thu isei wa mi khane ho si na tai tom na sei man jing sa chu ikicha wa mai phola pathin thu isei le le diu ti na hello ai hichi na hi gmf dai tu ni an nasta hindem ho jong elewale adi pha han ten pate ten ta hilna phona hi ni hon nasta ipa cha ke ni achai na lama isei no ma chu gmfdi te idem naw jong hi point isei chi naw hi point thudi thuta min achi pya pathen tu se hon ase hi ingai diu e hon pathen thu se ho cho chu gel tu mo hi wa thu se adi poita isei se jing diu hi lo wa hi gale to lai hin taw jong i taw diu galong isa diu hi GMFDI mun se taw na mun a hin hong vin iti diu a hong lo yo si muda ki tiong inei lo diu pastor ho revden ho muda ki ti inei lo diu pathin ho na di ta pathin ho di ta kha chun mi som ki khop na mi zakhat khop na la mi se ki khop na jingang chu amani chu pathin ho di ta he na le koi ma dem lo hela mani chu lungnom ta taw ho nei ahong nom poveta kuima adem ngai lo pathin ho di ta ho chan e hon tu ni kha pathin i ho wa amuna pathin i wa cha i wa ahong lo si idem wa hi chu hela elung thim u chu si al long thim e polam chu kyal ngoi tabang itabang khat chu hi vini akan mo thavin hina hi china i pathin ho na ven ki so di utin pon pan ten atha ben pan law hi te ti chu i sei no me nga yo si pathin in pathin bo taw han